che una persona che era bigliata di un soblon, che sperava la persona all'entrata del villaggio, e allora era obbligato di portare la persona si suonessino, per passare tutto il villaggio, per andare in un altro villaggio, ma dove go, voglio lui. Tout d'un coup, je sentis qualcosa che montava su mai per là. Je sabia so che era, perché du maniente pau che ero velu. E beh, che ero il libero. E beh, je sabia che voglio dire, voglio le portare perché se si rimane lì, ultramente chi sa come io fai. Che ero pas un sé, che ero pas un scinze, sa passa che ero, che io do piauto so. E beh, je le portai beh, dei pays l'océan jusqu'à l'embau là. Et puis après, on chantait toujours per terre. Et puis il y a qui au visage, il vient per tempo de lune, ma avec qui redou tout. Et puis voilà, qui era le libero, on se faisait portare. Le libero che è un tipo che si faceva portare se l'hai per là, che era per merdare son nome, che era son régime. Alors, après, quand on arrivait à la maison, on se tapait à terre, puis on se faisait le com. Et puis, il y a une heure plus costaud que l'autre, on lui montrait la zone, on lui disait, nous avons qui te gère. On le portait à la maison. Et à la maison, il y avait le masque, et qui en sont logés. Era un verset che lo faccio coquet par le farò. Oui, alors, lo zem un po' du libero che certamente la den che se déguisem, ma déguisem bien qui qu'era. Alors, in coglio giustamente il y avait un chaudière che passava, où era permissivo, il y a che un moment qui le chaudière, il y avait tout le barda, même le fusil. Era din che la mezza giustamente il y avait un mort, la era intende le vegliare. Et alors, quand c'est dit que le libéro n'a venu pour porter le mort. Alors, là dedans, il y a un peu, qui fait que le chaudière dit, n'a pas posé, n'a dormi, il va garder le mort. Et alors, un moment donné, quand on a dit notre famille, que le libéro qui voulait venir s'installer le mort. Et on trapasse un fusil, on corrompt la famille, mais maintenant, quand tu le libéro. Au fil des garçons du temps, il y a un machin imaginaire que s'est pas mené dans la campagne et je peux l'avant un libéraux. Et que le libéraux qui era cocu, qui era. Et le monde n'en a un peu, et surtout le petit. Mais la fin n'en a un peu. Era cocu qui s'est mascaré, era cocu qui s'est. Bon. Et alors, il y a un vieil qui est de mon village, et puis on me dit un jour, ça dit, t'as fait vers ton coin sur le libéro. Alors, il y a un sarretto qui est acculé, qui a un peu de feuilles dedans. Alors, il attrape une fourchette de feuilles, et il fait un petit nid dedans entre les roses. Et on me fait faire fille. A gli può tre puniche, ma che pas far sortir l'anne. E come si presentava? Eh ben, donc, era un billard le monde du genre, era un billard de rosé, mais beaucoup de blanc. Et puis, quand on trouvait un coq je dis, quand on trouvait un coq du paillette, du paddy, et on disait, attends, mais je dis, portinga. Et puis, je sais pas si qui raille, mais, comme je dis, le monde n'en a un peu. L'homme n'en a pas trop peu, mais elle a fait venir. Mais alors, lui, quand même, bon. Qualche cosa erano tutte a fait crédule. E che c'è un libero che non è della gente che si déguisava nei coperti, facevano tutto di forza. Ma appena un po', che veniva dalla vegliato, e allora un po' il libero su un sami. E lui libero faceva segno, bien sûr, il montava su un sino, fu il lupo hotel, il libero. Allora, o monta su un sino, fai semblante bien vegliare il lupo hotel, quando arriva un fascio dove della vegliera, là, il viene un po', o se pensa di un sulle cose, o guarda l'altro di lui, e poi si taglia. E io sappiamo bien sûr che è il libero, siamo che cosa trova, perché che il livello del setto è bene,
le lendumo, ovvero non finisce, ovvero via che lo fa se per cambiare di re, come che si fa guida di lui, vedi come si termina in storia dell'Ibero. Ah beh, lui l'Ibero che ho dormito sullo saretto, di dello leiciro, lui l'Ibero, allora l'hai da mai visto. Hai vinto a dormire. Ma che qualcuno che non è? Ah, dovete comunque, con papà te lo beccio.